Wiki buake sopen se kachilang jiaphan Karbiang Long Autonomous Council CEM along kirap kachuhang. NYK atum district level yuwa utsav surihini rankoi rahini katalon. Thoya Karbi atum ST aman thirklong kelong jiaphan scheduled tribe certificate longpo. Kardom pini prime time berta longpen nilisang pe marvelous rong harpi nonarju ikha berta ang tonpen. Kedam tang surihini rakre planning kan pen ang ho wiki janga ke sopen se kachelang jiaphan bapuram teron pen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hangla pen Karbiang Long Autonomous Council EM lunsing teron along kachuningri. Kiduk det la pen chongda chot arada tumke okpran metik si ningarong pen kidun chot bonta so det ahut ke pir thelong kidudun pen isi kisung na yang denga sonsi cheman la sonsi dipu ward number kep ke parlo rong malong arong amikar baburam teron kedam tang surihini ra kre plianingkan angho wiki jang mate wiki buake so kacholong lok pen ajok penangan kisung chichak nanglo kedam tanga por hu DMCH along ke so sitame chelang ponlo bonta thangang theke klangkle dada jog Guwahati along antame se chelang damlo se ka chelanga por hut hemalong ke do ana son mate longle philang pen chenglok hem ke chupang renga pi ke do an sitame chipadoi adlo bonta ke so bangke non por nianta ke miang thek avedetlo kedam tanga por mate okpran mesena por hutame sai chongda chot pensi kereng bon sita non ke so kisunga por hut anke saita chongda dun thek thedet si ke choki junji lapen methanga somara phan loke pachar liji aphananta kamatha ke sung asonsi dolo lasi Karbiang Long rada phan kai ke keravera bang lapen rada phan kanghon kangjin so ke do bangphu Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hang lapen Karbiang Long Autonomous Council EM lunsing terona kengrialong labang so ke so se kachilang jiaphan nangra vekha pusi ke so dada bangphu teron pen chuning ripon Ram teron nali komento ning kan bano keso kisu bangke prang tam dong kisu bangke 2000 son pen hai semester pe bangke dawai chopo hospital son chelang pamidati kilo saminon bangke chukang dam tang December pen non ana bangke hospital chelang tami midal ni nali kopia keso bekno kisu bangke ni hu wigi jang lok jale hai masin ke kecheng kau ke hu wigi jang pen bab ke chelong bon yalo mase bab dawai hai ta pidan pangrum lo ilong long ni lapsat kadilong pu dagli tom dipu pencheng lo dok muka da lambat ha ves Karbiang Long ta pangrum dam le tami salawai chepenta ang theka bida jalo kasa pensang ko doktor ran chilang thulo dak de medical college ta nang lang lo doctor TB bon pulai ta nang check lo cancer bon pai ta nang check lo mase klang ka der lo ma bibang e bon bedalo sita la pen masang ko Guwahati nang toy thulo Guwahati GMC lo se chelang lo hadak chelang bom pen har kala son dak thak si anang kelang ta dak nang kelang jet kok an hadak ta masing ke atenta bimar na thek der lo la sono ni chuni ri bang ni hang lo athi ni tame aprang penta party lo te dur ning hang o la pen jita ji dun o ma ke se hala nitum mahamaya iam aprang la lunsing teron hala sarta semi ni panang rap na suta ni khati chena bom ta sri phone ak pidun lo sami dak pen tam ang theka wedat bana join ni masing ke putho chibang thu ji lo ke hem chibang ji pen ma ke chilang kharcha wedat masnon bang ke inton ko lo asi non bang ke la so sar ma ta putho chuni thi tung na kiba la mahamaya iam handa chuni tung la pen Song taxi Karbiang Long take ding la CM sar fan sami ati CM sar fan tami alang li long ni dam ni de la ke so jai ni masi dam putte adangan pape dam putte kin nang lang time ni na sam ki su kana jeni dam ni de lapen kirap ki pidunjia phan mobile number 6001037432 along ka humri vekjia phanta chuningri pedopon thu News report Karbiang Long live Take pride in your heritage and legacy. Pathe PN Ponsi, Dipu Nehru Yuva Kendra, Adumche Pater P Ponsi, Kedam Tang Pre Nipai Kriser Kebarni, Lorulang So Rangsina Sarpo, Auditorium Hall along, Arnisia Parman, District Level Yuva Utsav, Surihini Rankoi Rahini, Talon Pon.
Bangso Sailong Karbianglong Mountaineering Association atum kachirap don pensi son troka son chepate pado ponlo kachepate son lake arjan kihi hirjir kihir lam ke than mobile pen mohor ke en youth convention lapen jutang ke kan kachepate pado ponlo Longri arlo rongrop atokan wa dimalong penanganari soijang atum chetong dunsi prek jama sonalong chepate dun rintilo district level yuwa utsav Surihini Rainko Rahini Katalona Mailong Kachetong Dun Alhui Sarpoman Pen MP Horen Singh Bepen Kethan Pon Atengke Det ke jok Ningkan Troksike Braphoan Arta Nang Plenglo Bangso Kemang Pensi Prime Minister Narendra Modi Hen Pen Atmanirbhar Bharat Kangthur Ponjia Phansi Mang Ponlo Non NYK Tum Pen Rong Robar Lopen Hexera Tumaphan Kangbai Pona Puthak Kachoro Pajir Ponlo Lasi la son thak thak Kebangjiar ni rong robarlo dam pensi lapuson ke thekere tuma phan kang thorpon kenang sotlang pusi than pachini pon rong robarlo along ke thekere sedari soijanga tuma phan kangwaiji a pharmancy district level yuwa utsav surihini rainko rahini ke padoponlo laso long pen ke haidona tuma phan si state lapen national langdeng an ing thorpon po bangsa utsav pining pen pangcheng ponsi aning kanwang sitame ke padopon ji phan NYK pen Chisik Pon Lopusi Dipu NYK Deputy Director Promotesh Chakrabarti Pen Thanpon নিৰ্দেশত আমি নেহেৰু যুৱ কেন্দ্ৰ ডিফুৱে যুৱ উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ ইয়াত 6টা ইভেণ্টত আমাৰ অলৰেডি কম্পিটিশ্যন চলি আছে আমি প্ৰতিটো কম্পিটিশ্যনতে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড আমি চিলেক্ট কৰিম ইয়াত আমি প্ৰতিটো ইভেণ্টত 3জনকৈ জাজ আছে জাজে 3জনকৈ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক আমি ষ্টেট লেভেল আৰু নেশ্যনেল লেভেললৈ পঠাম তেনেকৈ ষ্টেট লেভেলতো তেওঁলোকক চিলেক্ট কৰি পেলাই নেশ্যনেল লেভেললৈকে পঠাব ইয়াত তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট আৰু মানি দিয়া হ'ব পুৰস্কাৰ হিচাপে টকা দিয়া হ'ব আৰু ইয়াত যিখিনি আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে গাঁৱত যিখিনি টেলেণ্ট আছে সেই টেলেণ্টখিনিক আমি উলিয়াই আনিব লাগিব উলিয়াই আনি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ইভেণ্টত তেওঁলোকক আমি ইয়াত প্ৰতিযোগিতাত অনুষ্ঠিত কৰি পেলাই প্ৰতিযোগিতাৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকক আমি নেশ্যনেল লেভেললৈকে নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে ইয়াত যিটো উদ্দেশ্যৰে আজি যুৱ উৎসৱটো পতা হৈছে এইটো খুব মহৎ উদ্দেশ্য আৰু এইটো এই বছৰ আমাৰ আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ পিছত আমি প্ৰতি বছৰে তেনেকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু Katalona Mailong MLA Bidya Singh Leng MAC Phengpiga Rengma Karbianglong Deputy Commissioner Madhusmita Bhagawati ACS Superintendent of Police Sajib Kumar Saikia APS Kama Maipu Khorsing Terang Atumta Chetongdon News Report Karbianglong Live Kedamtang apor pen Karbia khai sitame inglong aso ajakong mate STH kilong lapen STH ajakong kilong dundia Karbi nang dokoksi Karbiang bong sitame chethak daksi dobomlo ahok pedalama bangki inglonga Karbi pen thoya Karbi pusi chethak daksi nang dobomlo bonta bangso putha kedamtang pinangana por hut pen thoya Karbi tum sitame STH ajakong nang pinangji pura nang chesong bong bang bomlo lapen kedamtang song throk Hiliki oda song atum sarkar pen lamdon ka chetok asong sitame bangso puthak jongponlo laso teng pen Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma sarkar pini kedeng pon cabinet amai kapang dak pon lake thoyalong ka cheboche pen kido karbiatum STH aman peng thirklong kilongje phan scheduled tribe certificate long ikpo Kedamtang apor hulsik schedule district angkang along pen angtan mate thoyalong kido karbiatum aphan ST angthek ki jok ponabe Bonda pining surihini raingkoi rahini aningkan freya chikloni phai ingkoyarni Assam cabinet along bangso puthak RDP ponsi thoilong kido karbiatum sita ST certificate long pon popusi cabinet awai kang along kachingwai ponalam the raipon Adun thu kedeng pon lake Assam Tourism Development Corporation Kaziranga along ingdeng pho hemchardon mate 5-star hotel ki kim kerang ponjia phan deng ponlo Labangso 5-star hotel ki kim kasonse je phan Sikakuti Pharoisi Atangka Panong Pontang Lobusi Birta Ribdunlong Lapu Assam Police Sai Khi Mate Home Guard Atuma Phan Home Department a hin pen achiklo abainong Atangka ke pabat ponjia puthak puthot deng pontu Longri arlo bangsuri ingkoi rapti Home Guard klembang photum achiklo abainong ke pabat ponjia puthak kedamtang penangapor kihang pondolo Bonta
labang so Assam government atung RDKP pon ave asonsi theklong bonda non kachari pon Dr. Himanta Sarkar pen bangso puthak RD deng ponsi pini cabinet along thapon bangsuri ingkoira phli home guard atuma phan chiklo ajon abainong ke pabat pon atangka phailake suri ingkoira ke thom an Lanchot kali microfinance puthak adunthua phong checkup ajir ponjia por lake bangso pre achiklo ni phai inkoi runner cap inkoi ra sir cap lape ni phai thom cap an check pajir pon po puthot Assam cabinet kang ni pon thua dim lapen apor ke hot pon lake phai kunia chiklo sil charalong News Text Report Karbiang Long Live Kedam dang pre ni phai great rock ni All India National Congress mate AICC asong mai phu anghoya pharman kiligasai padopon det pen kedam dang pre ni phai great sir kebarni vote kalakha padopon tanglo bangso vote kalakha hut Congress amai phu anghoya long Malikarjun Kharge si chepahai ponlo labangso All India Congress Committee amai phu anghoya phan bang hinia bang phu chepate pon alang lituma men lake Malikarjun Kharge pen Shashi Tharoor bangso hut derang kang pelong long thom ke bra throgadim vote ke jog boha paman pon bang hinia bang phu phan song amai phu anghoi rada puna cha kangwai pon along kedam tang pre ni phai krisir ke barni kalakha pon hut ke hai pona bang phu lake Malikarjun Kharge si chepahai ponlo All India National Congress asai MP Delhi rong supia long pre ni phai krisir ke ada por phai sir ke pen vote kalakha sai deng ponlo bonda halapu Uttar Pradesh along rialong vote ke jogarni kilik arona tangkar kana puthak Shashi Tharoor pen Congress Central Authority Chairman Madhusudan Aphan Tokjira Lopen Pinpora Lo Pajir Pon Pusi Birta Ribdun Long Bonta non amat Malikarjun Kharge si AICC amai phu anghoi ingni pon long lo ke haya bang phu Malikarjun Kharge aphan Congress asongja pi Sonia Gandhi hen pen chatong dam si archu pon lo News Desk Report Karbiang Long Live Pini prime time berta bangke lapan se kang tonik lo domi thak me kardom